ассалому алайкум бинандагони гироми, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. ҳамасола санаи 24 ноябр рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом таваҷҷӯҳ намоед. парчам яке аз рамзҳои асосиву муқаддаси давлатдории миллӣ ба ҳисоб рафта, мардуми шарифи Тоҷикистон ҳар сол санаи 24 ноябр бо ҳисси ифтихор аз ватани муқаддаси худ ва давлати соҳиби истиқлоли хеш ин санаи фархундаро дар сатҳи баланд таҷлил менамоянд. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мусоҳиба анҷом додем бо мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Афзалшоҳ Дӯстода. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند و طبق جدول روزهای جشنی جمهوری تاجیکستان همه ساله 24 نوامبر در سراسر کشور عزیزمان روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می شود. واقعا هم تجلیل کردن مخصوصا روز پرچم ملی در کشور این همون نشانه سعادتمندی، نشانه دولتداری، نشانه آسایشتگی پیشرفتی یک دولت صاحب استقلال را بیان میکند. در روند پیشبرد نظام دولتداری نوین ما که با تلاش و زحمت‌های پیشوای معظم ملت امروز توجیکستان صاحب استقلال کشور ما عمر 30 ساله را پس سر نموده ایستاده است و واقعا هم در این مرحله 30 سال دولتداری، 30 سال سازندگی، 30 سال آبادانی، 30 سال پیشرفت و شکوفایی بخت و اقبال ملت کهن‌بنیاد تاجیک به چشم می‌رسد و در ردیف اقدام‌های پیشوای معظم ملت پرافشان گردیدن پرچم دولتی همچون به سیمای رمزی، یعنی در تمام انشاءات‌های دولتی، کارخانه و اداره‌ها، خیابان‌ها، گلگشت‌ها و در تمام گوشه کنار قلمرو کشور عزیزمان این پرچم با مخصوصاً رمزهای دولتداری استفاده شوی مفهوم و ماهیت حیات و زندگی مردم تاجیکستان پرافشان گردید که این لحظه از جانب سازمان‌های با نفوذ، از جانب کشورهای خارجی، از جانب خلقیت‌های عالم کشور عزیزمان را با نشان و پرچم ملی اعتراف میکنند و میشناسند. از جانب شهرداری شهر پنجکند باشد پرچم ملی، پرچم دولتداری ما، پرچم سیاسی صلح و آبادی کشور ما که افاده کننده این نظام دولتداری هست، در عرفه جشن‌های جشن 30 سالگی ایستاد دولت جمهوری تاجیکستان حالا ساختمان این انشاءات جشنی الکی پره به اتمام رسید و باوری کامل داریم که طبق روزهای معین گردیده، طبق نقشه چاره‌بینی‌ها پرچم پرافشان ملی ما در شهر باستانی پنجکند با بلندی 55 متر که قامت افراخته است مورد بهره برداری قرار داده می شود. با این مقصد من همچون مسئول پیشبرد کارهای ایدئولوژی بیان می نمایم که باید تمام مسئولان، بخش کار با جوانان، بخش کار با زنان، جماعت های دیهات، کمیته های محل ما افتخار کنیم که چنین انشاءات در شهر عزیز ما ساخته شد و پرافشان کرده می شود این پرچم. در این ردیف دعوت به عمل می بیاریم که تمام چاره‌بینی های بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر در سطح بلند تشکیلی سیاسی تجلیل گردد و مردم از این نشان، از این معرفیگر دولت ملت افتخار کنند و طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند، طبق دستور سپارش‌های محترم رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق صنعت‌آباد ما تصمیم گرفتیم که میزی مدورها، چاره‌بینی‌های سیاسی پرافشان کردن و
تشکیل آرام و زیبا گردانیدن شهر و گلگشت حدود شهر پنجکین ما بخشیده به این روز پر را در تمام بناهای دولتی، بناهای معموری، بناهای جمعیتی، جایهای استقامتی این پر را زینت با پرچم ملی و میز مدورها، کنفرانس های علمی عملی و دیگر چاره‌بینی های فرهنگی فراغتی را بخشیده به این روز در یک سطح بلند با جلب تمام نمایندگان قشر جامعه برگزار نمایید. وابسته به این موضوع دانشجوی کالج طبی شهر پنجکند کامیلا محرم و چنین ابراز اندیشه نمود. همساله 24 نوامبر در سراسری جمهوری تاجیکستان روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می شود. من همه هموطنان را با این روز تبریک میکنم و آرزومندم که پرچم تاجیکستان نه فقط در تاجیکستان در همه دولت‌ها درخشان باشد. ما با پرچم دولت صاحب استقلالی خود افتخار می نماییم و آن برای هر یک فرد وطن دوست و وطن پرست مقدس است. همه دستاوردهای زمان صاحب استقلالی چی در داخل کشور و چی در خارج آن با افراختن پرچم دولتی معرفی گردیده مردم فرهنگ دوست و زحمتکشان کشورمان دورنمای زندگی خود را با نور حیات بخش و راهنمایی مقدسات ملی پرچم دولتی احساس می نمایند. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحов. бо сар шудани вазъи обу ҳаво талабот ба шамъу чароғ ва оташдон зиёд мегардад. бо мақсади шиносоӣ бо ашёҳои дар боло зикр шуда ҳамкасбонамон аз бозори марказии шаҳр дидан намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед. бо фаро расидани фасли сармо табиист ки талаботи аҳолӣ нисбат ба маҳсулотҳои равшанидиҳандаву гармидиҳанда зиёд мегардад. баланд будани нарх он тараф истад, баъзан аз набудани шамъу чароғ сокинон азият мекашанд. дар бозори марказии шаҳри панҷакент бошад ин камбудӣ бартараф сохта шуда дар аксар дӯконҳо метавон бемамоният шамъ ва дигар равшанидиҳандаро дарёб намуд. хостем чароғи бобоиро дарёбем ва нархи онро муайян намоем. пас аз ҷустуҷӯҳои зиёд аз дӯкони Халилов Искандар чароғи хостаамонро дарёфтем. Халилов Искандар аз соли 1979 ба тиҷорат машғул буда. аз рӯи гуфтаи дигар дӯкондорон ӯ ягона фурӯшандаест ки метавон аз мағозаи ӯ ҳама ашёи барои рӯзгор лозимаро дарёб намоӣ. Халилов Искандар асосан аз шаҳри Душанбеву Хуҷанд молҳоро дастрас намуда пешкаши харидорон месозад. ман инҷа чироғ ҳозир тирамоҳ омад, мана тирамоҳ тамом шуд, зимистон омад, зимистон ба мана тайёрӣ чигам фонарик, чароғ ҳамеш овардаги мо ҳамеш ҳаст. рӯшноӣ барои халқ ҳам вақт дар кори чиз. аз Ӯртепа, аз Душанбе бор мебарем. нархҳояш акун чароғҳо 15 сумӣ, фонарикҳо аз 10 саркара то 20-25 бо ин офтобиҳош бо қиматтар ҳамхел ҳар хел. шам размераш ба нигоҳ кара нархаш ҳар хел 80 дирам сар карда эреш то 34 сум аст. аз рӯи гуфтаи ӯ шам аз рӯи андозааш нархгузорӣ мегардад ва аз 1 то 4 сомонӣ нарх дорад. ҳамзамон барои фасли зимистон ба аҳолӣ оташдон яъне печка низ бо нархҳои дастрас ба фурӯш гузошта шудааст. ман ҷӯраи зариф ҳам печка фурӯш, инҷа се намуд печка ҳаст, турба ҳаст, тавар ҳаст барои зимистон. печкаҳо 400 сум ҳаст, 450 ҳаст, 500 ҳаст. бо арзон бошад материал вобаста дорад. ва инаш ғасб, оҳанаш ғасб, барои ғасб буданаш 500 сум, ёнош ҳам ғасб. инаш ҳам ғасбу хушурӯтар 450 ёнаш ёки тунук. инаш чоркунҷа. нархаш арзонтар 400 сум, ёнош тунуктар. ҳамин фарқиташ нархаш. арӯи материалаш. ва инош барои кӯмур наст. инош ҳезумба наст. барои ҳамин оҳани ина ғасбсар кардагӣ кӯмур ба об нашавад. турбо ду хел ҳаст, аз биста медорад бо прамои хонаое ки касе ки ашфир бурорад ё девор бурорад калонтараш мешуд. барои майдааш аз бисба. нархаш 11 сум, 13 сум. фурӯшандагон таъкид доштанд ки барои зимистон гузаронӣ ҳар молу маҳсулоте зарур аст эшон ба мардум дастрас менамоянд ва мекӯшанд то баҳри некуаҳволии халқ саъю талоши худро дариғ надоранд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷӯраев аз бозори марказии шаҳри Панҷакент.
идомаи барномаи иттилоотии пайхом андеша абдулқодир наҷмиддинов устоди кафедраи забон ва адабиёти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент дар бораи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо. ایرانیان قدیم از گذشته دور هنوز در اساطیر حتی آمده است که پرچمدار بودند. این نشانه برجسته‌اش همون درفش کاویانی که کاوه به مقابل ظلم ضحاک پیشبند چرمینش را بر سر نیزه می‌بردارد و خلق را دعوت می‌کند در اطراف او جمع می‌آیند و دولتداری ضحاک را که 1000 سال دوام کرده بوده است و ظلم به سر خلق ظلم زیادی آورده است برهم می‌زند و بعداً باز پرچم مانند درفش و پرچم و لیوای و بیرق و علم و میگویند و در ایرانیان قدیم و من بعد در دوره ساسانیان هم و بعدتر در دوره سامانیان هم و من بعد همیشه دوام کرده آمده است. در زیر لیوا خلق برای مبارزه و برای استقلالیت تلاش ها کرده است و رمز مقدسات دولتداری حساب می شود و در زمانی که جمهوری سوویت سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل شد سال 1929 در آن وقت هم دولت ما صاحب پرچم بود و در آنجا رمزی همون بیرق سه رنگه سرخ و سفید و سبز و از بس که دولت کارگر و دیقان که بود در آنجا رمزی داس و بلغا و ستاره بود و در این زمان بعد از 24 نوامبر سال 1992 باز خلق ما بعد از آن که استقلالیت به دست آورد باز دیگر بیرقی یعنی لیوا یا پرچم دیگری را انتخاب کردند که همون سه رنگ را دارد لیکن در آن تاج است و بعد 7 ستاره است و همون 3 تا رنگ که رنگ سرخ مبارزه خلق را برای آزادی و استقلال ifade می کند. رنگ سفید این باشد نیت خلق و بخت و اقبال سفید خلق است و رنگ سبز باشد برای سرسبزی و خرمی کشور، برای آبادانی کشور. همین رنگ ها ifade کرده می شوند در پرچم و پرچم یکی از مقدسات کشور ما حساب می شود در برابر پرزیدنت و در برابر سرود ملی، در برابر کنستیتوسیا و در برابر نشان. و من تماشابینان عزیز را با روز پرچم که روز 24 است صمیمانه تهنیت میگویم و خواهان آن هم تمنای آن را دارم که ما در زیر این پرچم همیشه خیلی که در این زمان آسودگی و آبادی است برابری پرزیدنتمان پیشوای ملتمان باز قدم زنین استوارانه و سوی آینده باز هم بهتر و خوبتر و نیکتر. новобаста аз оне ки имсол дар шаҳру деҳоти панҷакент хӯроки чорво кам аст нархи чорво чун пешина боқӣ мемонад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. имрӯзҳо аз болоравии нархи молу маҳсулоти ниёзи аввал аҳолӣ шикоят намуда аксар гуноҳро ба сари фурӯшандагон бор месозанд. гӯшт яке аз маҳсулоти ниёзи аввалин дараҷа ба ҳисоб рафта рӯзҳои охир ба гуфтаи сокинон нархи он то ба осмон дака задааст. бархе ба он назаранд ки фурӯшандагон худ нархро боло бурданд. бо мақсади посух гирифтан ба саволҳои беҷавоби аҳолӣ ташриф бурдем ба бозори фурӯши чорво ба қавли маъмул молбозор. аз рӯи пурсишҳо маълум гардид ки нархи чорво назар ба солҳои пеш дар воқеъ каме гарон шудааст. болоравии нархи чорворо соҳибони он дар гароншавии алафу коҳ ва бебориш омадани имсол арзёбӣ намуданд. нархи бол салбардор моли ҳамин сохтор баланд шуд. акун зимистон арзон мешавад. имис қимат озо қимат озо чил сомон якта прес кало прес ала бистайс фахол бистафту харидем фахол قریب من مثل 70 زمین دارم 10 ساعت قشبه علف کارم علف قوام میتیم شیر میتیم воқеан нархи коҳу алаф ва дигар хӯроки чорво дар бозор нисбат ба солҳои пеш гаронтар аст ки ин ҳам бошад аз кам будани он дарак медиҳад. тавре аз посухҳои харидорон дарёфтем чорвои гӯшти нисбат ба дигар чорво каме гаронтар аст.
барои оне ки нархи гӯшт боло наравад моро зарур аст чорвоҳои хуб парвариш намоем ва ба ин хотир хӯроки онро захира намоем, мегӯянд чорводорон. Боз нигоҳубини он барои ба бозор ворид намудан пули чек, ҳамаи инро ба назар гирифта нархгузорӣ бояд намуд, гуфтанд эшон. Маврид ба қайд аст ки гӯшт ин маҳсули ватанӣ буда қассобон чорворо аксар аз дохили Тоҷикистон мехаранд ва ё худ парвариш мекунанд то аҳолиро бо гӯшт таъмин намоянд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Ниг Муҳаммад Мирҷонов аз молбозори шаҳри Панҷакент. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи тироитии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таҳнисиятиву некномиро хоҳонем. То барномаҳои дигар шоди пирӯз бошед. хайр.